Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket naggapo ken ni pagayam a Linda. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kalpasan ti kasarmi kini Mario, nagnaid kami dito'y syudad ti Baguio. Gapo ta dito'y ti ayan ti trabaho na. At damay sang anak mi, idi maikat ni Mario, iti trabaho. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Linda. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Mangantan lakay. Anya nga'y tinlutom amasida. Nagigisa akon iti ugot ti kamuti. Anusan tan ata iso ti adda. Naimas daytan, bakit? Napia daytan, ngamtay awan. Husto ka lakay. Alang rod, mangantan. Tamayat payla ang titurog ti anak ta. Ay sus, ni Nana Landa day ta sumungan. Sigurado nga jay abang mi ti umay na ibaga. Gerlinda! Da kayo matgayam, Nana. Imayak ta umay ko ipalagip ti abang yo. Sakay tuman lang at agbayadan inton magudwa ti sumaruno abulan. Kwa, Nana. Ulit jak kayak amadilay manen ti panangitadyo iti abang yo. No saan kayo ang makabayad iti ustong aldaw? Nasaysaya at no pumanaw kayon dito'y balay ko. Kumusta nga iti panagbirok mo iti panggadam lakay? Awan latta, bakit? Ay, una yun. Isong anusak payla ang ti makikumboy. Wana lakay. Sapay dandani man ang ti panagbabayad tayo iti abang. Ay, unang agpaiso. Dandani manan aglapas ti bulan. Ay, sigurado. Umay manan ti landlady nga agsingir. May itayan Kasta? Wan. Kat imbaga na pa'y. Ano saan tamatla ka no ama kabayad? Pumanaw tayon dito'y pag-abangan tayo. Mare, amangan no adda kwartam nga iduldulin mo dita. Bumulod ako ma. Ay ala, pasensyakan mare, ngam nairanamot nga awan. Kasta ka di mare. Wan, amumatan, ada agad-adal akabsat ko, kat siya kinamnamaan da. Isa, pasensyakan mare ha? Wan mare, maawatak. Lakay, anya nga tano agawid tayo latan ijay probinsya. Ijay tayo nga agnaad. Anya nga iti aramidak ijay, bakit? Amumat, ajak amu ti agtalon. Kat masursurum to Naimbag ijay probinsya. Tasaan tayo nga agabang. Ngam nakapudpudot. Iswa dito'y talatan. Anusan tapay la dito'y. Barang makasapulak tumutlang iti nasaysaya tapanggadak. Kasano numabayag sa ka makasapol. Siya kumaangam adamat ni baby. Basta. Aganos tayo pailaang, bakat? Atoy, bakat? Adamot lang na purdiaak. Ingkantuman mat agmarket itinaimas amasida inton bigat. Wan lakay. Tamakaraman-taman mat itinaimas amasida? Ang lakay. Agsidata iti naimas. Ngam dya abang tangay gayam. Ay, wan gayam agpaiso. Anusan talatan ti agsida iti adda. Saan man, bakat? Ingkalad agmarket Adda pa'y mat makalawas, sakbay ti panagbabayad. Addan tumanan ti mapurdiaak. Umanayon da ito'y may sakilo a karni ti baboy asidami kanila kay. Adamat dya mulak apitchay ijay a pangalaan iti isagpaw ko. Ay, adan to pa'y mabati a pangrabyan mi. Tadudwa kami kat nga rod nga agsida. Inak mangalan iti daya pa'y ni baby. Tagawid ako. Kaslan na nangawag kanyak. Kunak katasi ka day ta, Gerlinda. Ne, si kamat gayam ninang. Italaang ang makita ka. Dandanisaan ka ang nailasin. Takimutong ka man.
O anya, kumusta kayon? Kastoy aninang, makigubgubal iti kinarigat. Tinasayaat, umay ka. Mapantapay mangan, wano agmeriendata. Tapno ba ituloy ta ti agistorya? Nukasta, adan anak yu ka ni Mario. Waninang, Anya ngay mo ti trabaho ti asawam. day tangarod kat ninang. Nagsara ti pagpapaayan na, tanalugi. Isu nga ita, mapan makikumkumboy Kasta? Waninang, isu nagrigat. Kunak nga agawid kami ni Diyay probinsya, ngam di namat kayat. Naruwam nga mi nga agyan dito syudad. Wan nga rod ninang, barang adan tumaster ka na pagtrabahuan. Amom lakay, naranaak ni Ninang Lorna ija palingki. Oh, kat? Dayjay, napan kami iti may sa apanganan, nagis-istorya kami may papan iti biyag. Kasta ka di? Wan lakay, naistoryak kan kwa na ti kasasad ta. Inistoryan pa'y laang mat. Nakababain. Pagbainam kumangay. Kan naibaga na gayam nga adda papaabangan na abalay. Kat kuna na amabalinta kanu ti agnad ijay. Amangan luad addaas ang taakabaalan ti abang ijay. Ay na, naginawaan to'y karabukob ko. Anaayusan itinalanitan asabaw. Takasano, aring na diretsyo nga ugot tinatnatang timasida. Mangan kakit din lakay. Nagadupay lang nga ibagbagam. Sigakit di mat. Kunaklaang dayjay. Asino mo't nga taday tanga umay? Bakit? Yung kailukat tirwangan. Wan lakay. Oh, da kayo matgayam, nanalanda. Madamatikaan nyo Mga nana. Umunag kayo pa yan, nana. Mangan tayo pa eh. Na, agasem, makagatang kayo iti karni ti baboy, ngam ti abang yo, dili manan. Hoy, da kayo adwa. Sakbay nga aglepas na iti abulan, masapul nga itadyon ti abang yo. Nalawag! Bakit? Nangalam iti inted mo kanina nalanda. Kuala kay. Intad ni Ninang Lorna itay. Anya? Wan, mabainak lang kumangan. Inturturad kun ata kasapulan tamat unay. Ay, kababain paikit din kan ni Ninang. Baybay ang pailang day tabain-bain di talakay. Gusto kit di. Tapno adda may ta kanina nalanda. Tanawan may ta. Sigurado a pagsasawan na tantumanan. Sa bagay matkit di Nasaya at mata umakar kayon. Makauma kayo at tenant. Nagtiwod kayo nga agbayad iti abang nyo. Pasensya kay lakuman, nana. Sana bale, taumakar kayo matan. Nana, Ay, makaginawa akon tawanan ti sakit ti ulok. Mauma pa'y di dataon nga umay mangipalpalagip iti panagbayad yo. ulitagtagkid daw iti dispensar, nana. Kasano, Mario? Gerlinda, magusto nyo kadimotlaan da ito'y kwarto apagyanan nyo? Launay, aninang. Pasensya kayo na, Ninang. Sa nabale, taapaman ang makasapulak iti panggadak. Mangtad kami iti abang ni. Nanya kalakit din aya, Mario. Saan mo na panunutan da ita? Kas kalasabsabali unay. Agyaman kami iti kinaimbagyo kada kami, ninang. Hanya kayo lakit din aya. Mala, isimpayon dagiti gargaratyo. Tainak agluto iti pangaldawan tayo. Kumusta man ti trabaho anang isarkan kan kanininang? Saan ka kadya marigatan? Saan mat? Bakit? Nalagaan mo ti trabaho kijay. Nasayat mat nga no kasta. Ay na,
Naimbaglakit di tada ni Ninang anya. Huwag nga rod. Iso saya atom ti trabaho, ma. Saan ka nga agsadot-sadot, ta saan ama dismayakin ka ni Ninang? Huwag ka di, bakit? Saan ka madanagan? Kumusta, Mare? Masinsukan sa amatan. Makita iti pamagim Unay mat tayo masinson, mare. Saan mat? Medyo nakalukay laang basit. Ay, kat nasaya at larod ano kasta, Mare? Wen, mare. Alang arod, baliwan tando ti agistorya, Mare. Ang mga numatagtagan ti asawa nga agur-uray. Amumot ti ugali na. Ay, wen, mare. Sige lang. Adan to sa bali apa naging istoryata. Bakit? Adto iti suldok. Jak kinisayan day ta. Takayat ko abuo nga iyawat ko kan ka. Nangalakalat ako man iti paraken ka. Saanan, bakit? Alaam, taing kan tumangted iti abang ta. Tani, mababain ako unahin ka ni Ninang. Wen nga rod lakay. Mapanak to inton madamdama. Rimor sa ngamin itay. Wen, narigat mo't no makipagnana at talatan a libre ditoy, nakababain, bakit? Ninang, alaan nyo daytoy. Ay na, aday ta kayo manan. Imbagak mo't saan kayo nga agabang? Mababain kami ngaminan, Ninang. Isong alaan nyo kuman. Awan ti rumba nga pagbainan nyo kanyak. Ninang. Ala, idulin mo daytan. Ninang. Idulin mo daytan, no di mo kayat makaungetakken ka. Saan na nga inawat ti kwarta? Idulin talat ta kanon, tapno adda maaramat ta no agkasapulan ta. Kasta timbaga na? Wala kay, ipilit ko. Kaungat nakmat. Diyakon ammo, no kasano ang makasubad tayo iti kinasayaat ni Ninang kadata. Wan nga rod lakay. Sobra-sobrang titulong nga ipapaay na kadata. Hello, lakay. Apay? Bakit? Agpakadak ko ma. Papanam? Agaw awis ti may sa akatrabahwak. Agsyat kami kuma. Anya? Di bale, bakit? Italang. Kontrolak ti uminom. Sigurado makontrolam Maturog ka itiruar no sumangpet ka na bartag. Wan ka di, bakit? Ikarik. Basit lang ti inumag. Sige nga rod. Palubusan ka. Ngam kita kunak. Lakay. Madlaw ko kat masansan mo tan amarabian ka nga agawid. Pasensyakan, bakit? Diyak ngamin maliklikan, no agawis dagiti kakadwak. Santa pa yun ang makapaggidan amangan itirabi. Ala, bayam. Masapak ton nga agawid inton bigat. Talaga? Wen, ikarik. Inkarim day Saan mo lang aramidan, agsagana ka kanya. Kay na, nakaiayat mo't dagito'y mula ka petchay. Naglalang tuda, kaim imasan kan kagangano sandalaunay. Apitak man kit di, tay nakmanan ibati di ta istor ni Tata Pidring. Isupay mati mapaglakwan. Imbag lang nga da igatang manan iti diaper ni baby. Inaktumatan ikan ni Ninang iti pangramanan na. Mayat da ito ita organic ko naman. Tata, umayak manan agi pala ko iti natang. Ay, katuna balasang kaw. Displim latan di talamisaan. Wan tata. Gerlinda balasang kaw. Apay tata? Madamag kumanlaang. Apay amasansan nga agap-gapo ni Mario iti rabi di tabalay ni Lorna. Ha? No kasta, saan mo nga amaw? Makita nga may nukwa nga agapo dita. Kasta ka di tata? Mga nadala siguro impan na tata. Wano, ada imbilin ni Ninang kankwana.
Check ko na ni Tata Pedring. Masansan ang makita na ni Mario nga aggapo di tayan ni Ninang. No masansan, anya launa yung timapan na aramidan di tayan ni Ninang. Ay na, aya po aya, pakawanan nak. Sabali pa ikat din timapampanunot ko. Saan mat siguro? Imposible mat ama aramid ni Ninang timangulag kanya. Agyaman naklakay ta tinungpal mo ti karim amasapa ka nga agawid. Katun mataba kat. Ingkarik nga rod, di aramidak. Damagak nga ta ti may papan itinasaw ni Tata Pedring. Oh, bakat? Unay daytan na pa ng mat mo kanyak. Kaslad da kayat mga ibaga kanyak Ha? Sumardeng ka man. Ha? Agsukat ka kit din, tawirim ni baby, tagluto ak. Unay inyawag ni Mario itay amaladaw nga agawid. Tagjajaming da kadag iti katrabahuan na. Sana klata makaid na. Sabali pa yan ti sumusumrak iti panunot ko. Malagip ko lakat nga ron timbaga ni Tata Pedring. Kasano no? Ano? Saan? Diyak mamati nga adar aramidan da kalukwan. Diyak amo. Noan niya tinangidoron kadagiti sakak nga umay agsim ditoy. Sapay ko ba? Tadinak makita ni Nina nga umayag palpaliyo. Agarudo kak amapan iti batog ti kwarto na. Imbaglangan, tasan anay dep ti silaw. Nalawag amakitak iti unag, no bilang adda di ti asawa ka. Sumiripak iti ba ti kortina. Takitiawan ang bain! Urayak arumor ni Mario. Bye, honey. I love you. I love you too. Siya kung di mangin nakapitari daw. Gerlinda? Gerlinda. Wow! Una yan ang kinalailo dayta! Agpalawaga ka, Gerlinda. Pada ka di pinaskan nga ipalawag mo, ha, Mario? Naglawag tinakitak nga inaraamid yo! Kwa, umunag ka kuma dito'y. Dito'y tayo unag nagsasarita. Kababain no na makangag. Kababain, Ninang! Amom ka diti kayat asawon dayta balikas a kababain! Kwa, Isumat lagayam, asaan mo akayat nga watan tititad ko nga abang. Tasabali ti kayat mo nga ibayad ko. Ala amon ni Mario! Kukuha mon! Isunti bayad ko iti amin anay Ted, uno na itulong mo kada kami! Please, Gerlinda. Di na kumabot panawaan. Diyak kabala na mapukaw kayong agina. Please, pakawanan na kuma. Bakit? Di nakawawagan iti bakit? Mapan kay ayan ni Ninang Lorna, taiso ti awagam iti bakit? Gerlinda, agpagpakaasiakan ka. Saan kayo kumapumanaw iti anak ta? Kabilan nak. Sipatan nak. Kuktaran nak. Unuurayan niya di tanti aramidam kanyak. Basta di na kumapanawan. Pangasim. Saan ama ti sakit amarikrik nak? Babain ka dagita ibagam nga ramidag. Agparinto mangag. No iso ti kasapulan. Uray agparinto mangkakasta. Uray agluwa ka pa iti dara. Nakapangadal akon. Agsinatan Mario. Nawayakan amapan ka ni bakit mo aninang mo. Nagsakit Mr. Lumley.
Umukuok iti kaunggak ti saem anariknak iti dayta agundaway. Nagawid kami nga rod nga agina dito probinsya. Sinurot na kami ni Mario ket nagpakpakaasi nga agsubli kami kenkwana ngem impeteng ko ti pangeddeng ko adya kon kayat ti makisinnoblian kenkwana. Tuy pagayam mo, Joylinda. Agyaman nakpagam Joylinda iti daytoy apakasaritaam. Ket daytoy apakasaritaam agpaay ko mga adal kadagiti si aasawan. Nga ipamaysada ko mati imatang da iti asawa da. Tapno maliklikan ti pannakarakrak ti pamilyada. Ket ikagumaan dakit di ti agaramid iti nasayaat para iti pamilyada. Tapno agtultuloy ti ragsakda. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti pannakaidrama ti pakasaritaan ni Joylinda. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Rizalin Roman, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.